Abusia yebehwe spiritually nyema bia ekọ so ewo Seikwa ebra no mudi mobile fashion no a manhu a me capture na me chichi mache mu on gena to a o fi na komba on ye se konfo no ye on konfo to on de oye Seikwa my konfo no de oye on de oye gen na kompese ba o pese stop akom no na da moment na dwan mu ashi but give you confuse who and also ntiase o mage no na kom ne mra na nka Seikwa man confront because stop again na kom no on person na kom ne ba go dwan mu ashi but give akun hu ye and ko stop no nti isi ja no o ma stop ndi ye again ko no ko des no ba idwanu when so mo sign itimi no se akom no o mo yotimi o mo timbi o mo kabum sa akona beti akọ ema nti ese konfon ka wo pesa akom tiko but o ntiase ise ge no oko dresse won konfo yi ofin soko akedede na one bekum ni no eko challenge pa won say wasa o se bekum ni we na babiu o bekum kato ono so na ba no sa konfo mi no mo challenge pa na ade bi ko so ebra mo challenge no na challenge between we ene on ge na she white oba no e konfo ya okon no bekum na kola no na yentimi we no bekum ni we no e ko fa na kola no so a she white no oba no on eba no o de mechire wa wie eduru ya on the fa no so we bekum ni nche na kon beti akọ se te kope enche se na kon atiko tumi pigina ko enti mechiro sin so a one white girl na show also osa we bekum na kola no esa no ade metu duru a se yentimu masa se nimu antimu a otete ontoma ode hwade o again asa no esi de hwade se na sta no we slow motion ogo slow motion motu na duru nya no ojo ko so ni nipa no ne chawo ne nsa enya no on se ato TV free ate ne ho keka no enya no ba brekum ni no aba bi ono e fast wa hu die koso ode ha de wa so aba ono hu die koso na se ya ntimo no nti ye de fana kwa na so ode ha ono e ba no on se ona brekum na ba so on se ona ba no to yi kwisia ode fofa ni naimu nti akom ekoso a mudem hu nsa se akom keke da bi o nya sa ke o era ne makoso pa ndi se wawi ezi wonzi waje abam ezi wasa akokosa wa mewi a kage no wonti nyina nti bekuni no obi a very smart ankasa nti yantim no wan confuse so firi suma na share hu separate video na yahwe niema otimiye na one thing I'm going to say akomfo nya de bi no musa konfo bi oni Tumi de oye on konfo say on ese come konfo no konfo Francis o nasa one thing is konfo ni on masa akonfo nyina oni ni masa on ese no on e gene fans e wo ho on e di afasha no ndi unze tano konfo ni bia na tano konfo ya santifo konfo santifo bosom one of the oldest distant bosom abosom na ene one panyini tano no one panyini ene so na Seikwa man conference no nti konfo is so free Maira ewo German of area ho to share hu separate video ne adwuma konfo bi en adwuma ye nti one time pe benim no aya na mu ni say ya konfo bia adwuma yi bia da bi konfo bi on adwuma tie enti you best single out each konfo bia ne ape na adwuma ye konfo so ye konfo hima brekum obrekum ukoye wo dwom ire ho a hono wo you best say no so nko an separate video or very powerful pa me no so separate video na the location numbers ni adwuma portal ye serbe ya wo problem bia ana konfo sense we so ewo nje utano so
saa bosom no so very power tan akofo saa tan no se me kan tan o bosom bi a e oba bebre bebre sum saa bosom no se me kan ene abosom nyina mpanyin no abosom nyina anti ono so ne san we o 1000 jew ta ko si conform anti akofo so and se be share in separate video enya information about him we separate video e dey aba se me kan konfo bi on adwuma potia oye de wontimi ye but you see man say motu afra because I say wan yen sa unya adwuma kese nti ko adwuma no nti nyem pani pan say utimi aye nti time online fa to say akonfo na mo ere si nyina adwuma potia mo ye no ye mo se be ya say problem bi ya won fa ko the wrong place not the right place so ya obi go do sika konfo ba we so obreku okay very good pa that konfo ba we also you will share in separate video area ba konfo bi mana konso also to me wa de shifu go akura hono konfo ba we see a very powerful pa ti ono ke bi in separate video area ba because on full time TV online oko YouTube a the full video metwo the coffee in the way part 2 no the part 3 beba ti we na kon beti ako enche na kon beti ako ena won akonform me nsan we won conform mawe me akonform bi ma stadium pa omomba omo di respect mu bia enti omo dey pass e obeden beto maduru because omba ma respect bi o here bi ya the man one time I see the home pan or made the respect move bia na shari wasi wahu rante miniwi amuche konfo na chi konfo ya chi we in kona konfo rante miniwi wanze kedo sinsa mako sam rante miniwi okay se konfo no prepare one don buy you mo ejuma mo ye no see se koma konfo ne o ya mamre because e ba da fashion ba ndi tete ma to na no so ya mamre ti hanzo isu so de ochire e wo de achire do o pete de gu bia so nti won za microphone me kan se nipa minui mo adwuma mo ye nti o ai se ba ko ishi ba kwa no ore lita me shara kan ho ase ma chire mo adwuma no mo ye no denu nti konfo se ne nkona konfo no ono so wadi na fasha wi in the full video ba na won boy na o she full try white no on na make us say o tell me ku no at the same time o tell me when chini so ewo nso kwasi and to be any who video ba in fact that day na program nya better boy na ma o tell me when chini payment of time nti be hu video e ba na wahu de ekoso akonfo koma ayana dodo an mi se bia twe na mogoro mo fa baby o wa akonfo mi konfo ni ni kan obrekum sa akonfo ni obrekum na konfo yi in fact that didn't know him more pa sa konfo yi because na kon ben mi no bi challenge no na kon ben no tia kwa nipa mpese tia ko tia mane kom ya afei ohun nipa on sunu mu no omi na so me akonfo but wa kom ba no ma bobo sa so de ba site nti konfo we de she white ono so osuma tia sikande no ona yi ska e o se ko ho sikande no senyo no sikande ngezinga se ko ho anyende osuma ebe no separate video e dey ba na say kan sa confirm in fact o se opewi na makofa ba opewi na makofa ba opewi na makofa ba na community ntinko wa ya na obi challenge ni pempeza committee ako sa community ntina akonfo ina o mapa ba say community ko but o ma ya community nko da ena o tete mo sa na one thing so mo nsi akonfo ho kwesi ekita no nti bia we nsi bia de kwesi ne bo ho
ogunsa na Akom ne tim tenko anka no man obeta ko yosi na nka ko na tekobat we no Akom se tia kope na ase aba tia kope na ase aba tiama ọma mu kitimi nya ma bre basto Akom ne de tim tenko di krum di krum when the way so mo pana chew senka mo pana wa ha na say ku o say ko but still me say more than one na community tinko o bresa o bre papa na no gro mo na de end na mi ni no but in fact na bi wachti magane brankasa ansa na community mate yako we ye enku ka no man gesi ya nanke kobat e ko ya na se ba aha na se ba se me ka woman we no white no ye kasa no ono usuma motia konfu ono motia iskandi no ono yi iska no in December for them ze muni ni pa for 10 TV online for any update ya